Lem fai lava ona mawai na lo matau tia ma lo sisili ese ma lo mamalu lo mātou tua. Awa tu mau lava ia te oe le ato toa mea oma. Silsili lava oe mea oma. Silsili oi tupu mātua oma. Le ave se silo matau tia ma lo mātango fie. Awa le se whaolo vi inga tu mau ia te oe mea oma. E o ia te oe mea oma. Dala le mātou te whaafitai e tua ilo mātou tua. Wa oe o se tua o lo soifua pea. Oe o le tua i le wha moe moe ola. Oe o le tua e tumu le alofa muti vale. Teu tia fori ni aso mātou moli mawina i lau teu singa. Au whamnianga i tele wa e whamnia mai ma sa mai ai mātou o lau whanau. Mai li tae au si o mai fori ni teimi o le fiafi o malu mai pong sa. Mātou te pātu le tua, ia mau mātou whae eo mātou uru, mau mātou whai atu ne fiafi. Whaaftei tele le tua. Ia vi ia lava lau suafa e whaamvau. Haftai fo mo ni teimi. Ne ia mano mātungo fia mo whai on whātou nuina. Mātou mai ai e whātou nukula mātou Paul Klame. Mātou te whalongolongo ai le tua ia o fionga pa ia. Se o mātou tala ina mau mātou whalongolongo iai. Le ai lava se poto po se ato toa iai mātou le tua. Na oio iai le ato toa. Oe au le opu, oe au le mana. Ma le whau unga. Mātou te fia manuia ia te oe ma o fionga. Le upo lo iai le olo, lo iai le malosi. Lo iai le mana. E mawhai eo na suia ma liu o mātou tangata. Mātou wala watu nei fiafi whau umai lo nganga. Whau me omo la mātou whaia nei po. Whau le mātou talanoa, whau le mātou whalongolongo, whau me omo le tua. Wai, mātou te naunau ina i awa nei, pa ufua se mata uola upu nei fiafi. Ai o mātou sapoina mo mātou ave. Mātou te inuma, ai ai lau fionga nei po. Whaile mwhamnianga mo i mātou. Talo i e whau uli whalongolongo o tangata nei po, whau umai fo i a te au na se au auna, whaia lau whina teina lava oe, whai wina oe la mātou mawhitanga. Mātou Paul Klame mo le mātou mta upu. Ai ulava me oma, ia vi ia oe lo mātou tua e whavavau, ma le whatau waa ia e mātou. Ono Yesu lo mātou lii o mātou talo atuai. Ameni. Ia e whatalo whatfo il ne fiafi Samoa i lau whasausaunga. Samoa le tunu pele. Ia, tel tonu o te ina mai fo i tātou tamā i le fiafi, le tua alofa, le tua le lei. Whaiona mai lau soifua maso mātou ola. Ia mwhai fo tātou mawale nei mawhitanga i le yaso, mawale avanoa tātou tue tel noa ai mo tātou whalongolongo i le upo le tua. Ai se o tātou a o ina ma whalongolongo iai. Vi ia le tua, ma lo le folau, ma lo le onsai, ma lo le ngā lulue. Nene yaso e whatalofa tuai ma le nganga whaloalo. E pa ia le silasi o si o tātou tunu Samoa. Mai lava fo i o na tumutumu se i o neiu. Whatalofa atu ma le nganga whaloalo. Pa ia o Samoa le fiafi tupu mai. O si o tātou tunu. Whatalofa atu i au na le tua mautou masiofo. Ma lo le soifo maua, ma lo le o staulanga le fo i vai a sa. Mai lava nisi o mafuta mai le fiafi ia, fifia lava le ngangai. Whatalofa atu i atu tau lau whinga luenga le tua. Ia le ngata fo i le whatalofa atu nei o tātou tua amatu tua, tinama tama, o lo o whapenao na whafonga mai, matapo i mai, matatalo. Ia malole soifo maua, whatalofa ia atu tau, e le fiafi ma le nganga whaloalo. Whatalofa atu fo inisi o lo o maua maltātou Paul Klame lei tonu o mauta ngase. Ngata fo i leo nisi o whatau tuli e tonu o mauta malawa. Whatalofa atu ia atu tau, swafo i sul tātou li, tātou whaola. Ma pe fo inisi o i tonu o whalpuipui o tuli whasalanga whale malo. Ia, whatalofa atu ia atu tau.
soso ni atu le ngango le tua ia tu tau, ia o tulia whasalanga i nei vai tau so i fuanga. A talo whapto inisi o lo whinga luenga, ngā lulu e tiu te mawhaiva fo i masani ai, tono for whinga luenga, ia lungo la wolteli, ia langata fo i lea mai maota malawa, mai se fo i o so se atunu, e whafonga mai ai a fo i o enga lui, a talo whai atu o ni fiafi le swafo i Yesu. A talo whatu i le pa ia o Samoa lo hau mau mano nofo solo i le nei ke lope. Po fese i tulangi o lo e nofo e msio wa inga, au e mafuta ma le nei fiafi, a talo whatu ma le ngang fifia, ma le ngang whaloalo le swafo i Yesu, ma lolo so i fo maua. Ia, tato Paul Klamen nei, pe ona masani ai, te fo i fese atunu o lo e mafuta mai ai, ma e sa ili manui ai, ia, a bea lava fo le nei Paul Kalame o mwhai on tātou mafuta i pēr ia son fuata i tasi maa lole so i fo maua, lofa tele atu, a manuia le tua. Whata lofa i nisi o loo toa i tonu mai fo i tonu au kila nei o no se singa mafutanga mso se mafuanga, whata lofa atu i atu tau, ni mamalu le tunu o loo asiasi mai tonu o niusil nei, i fo i nisi o malanga mai si o tātou atunu peli Samoa, whata lofa atu, e le fiafi. Ia, e fonisi o lo sauni nei po, ia, mo le aso fo e tai ao mo Samoa, ia whata alofa atu i atu tau mai, ia wha manui atu, i fuafonga uma i whai ngā malanga. Ia, a whai fo i o se teimi mo mua le nei, whātua e whalongolongo e le nei Paul Kalame, o le tutu le Upega i le Loloto, whata alofa whaptua i atu oe, le swafo Yesu, ia, on sai mai ma, tā fiofi mai, ia le lau whafonga ma lau mafuta mai. Ia se ia o nei ul tātou Paul Kalame mo se me tāua. Ma e leo ngāle tu ua le mafutanga, tu ua le upo le tu aile umma le lei. Whai ma whamunianga mo oe mai tātou umma. Ia le tua. A tālo wharasunga ia sau. O lo tiuta ni fiafi ma lo sau nga lue. Ia le li. Ia hamanuia atu foi nisi o whailonga ino la tua so soi fua li lei foi ne foi aso ia manuia atu ia atu tau nga le leile tua mwha manuia maua nisi aso stele soi fua i pēr maola i nei soi fuanga lo tātu iai ia o le nei fiafi Samoa ia o le tātu Paul Kalame nei tutu le Upega le Loloto e pēr masani iai tau tua tu e foi lau tu auna nei poni fonuti ia si o foi na tāle a foleiva ia tātu ma vai most tātou mea tāu se mea o ngā mai le fionga le tua. Paso solo pēle tātou mta upu e le fiafi o lo tātou ngata mai e le mta upu e sfulu maleiva. Ao leo tātou o tonu lama i le afa o le tusi o le sivaenga ia e se fo le tāua. Whataua i le kale sia le i Efeso. Ale a tātou wawai i mene tutupu ai ia o ia ili whainga malanga le apostolo Paulo malana malanga. Te alo voice teimi o le nei fiafi o somutua whawhine o le a tātou whalongolongo ai ia i ni vaenga. Se i awili ili ai ia teimi na tusi ai, a mese o no whanga na tusi ai tusi. Tusi a le apostolo Paulo. Te olia foi sfultolu ia epistolo o epistles a le apostolo tusia. Ta ua lal tātou wawai ia le ngata o no fuanga ma tausanga ma taimina tusi ai. Ia taua folu tātou wawai po ama fuanga. What were the purposes and the themes of these epistles? The reason why Paul wrote these letters to the churches and to the individuals. So ese la taua le nei fiafi la tātou wawai ai. Ia mo e mai fo se me taua ia mai se ia so swani fo ia toi ia sai lilinga mai se fo ngi assignments bon me va pena fenga i li te usanga ia taua tele ia to ultimate tia onga tatu ngata mai i le te fia taua le fai upo lu sumal tasi ona taua tele ia le vaenga le mata upo sulma leiva alona fai upo lu sumal tasi o loo ali mai ai ia le tūlanga wa mata o na wa ai la apostolo Paulo anga ai i le mea o le ao i ai le lumanai.
O lea ua vaai Paulo anga I se tūlanga o ia vaai atu. He visualized the end of this journey. O le taunu unga, o le ua atangia mai le vaai Paulo ua iloa Paulo o ia o le a luatu anga I akaia uma Makedonia lantu I akaia o na luatu ilo le I Jerusalema. E ele whaupunga nai sau ina whamai awa fia luatu o I Roma. Ia e maalie wae tātou te baba ai usomtu wa whine ne fiafi. E folinga mai elo I se manatu o Paulo e toi foi I lana e kale sia na amata atuai I lana wha missionare. Lana malanga. Tau li fo Antioka. I e whaisina mamau mai Jerusalema. Antioka o inaana senta I Paulo maleo malanga. Malanga mua, malanga lona lua, e whapea fo ili malanga lona tolu. Ai pei e folinga mai elo I se manatu o Paulo e toe fia foi I Antioka. A o le taula ingola na vaai, o le o vaai anga I Jerusalema. Umalo Jerusalema, le ase umi o se teimi o le a nofo ai, ma whaao atu le mea lofa lea, ma moli atu e ia moli e ka le sia, a le auso I tono Jerusalema. Le ase tūlanga o le a o iai, la le umi, o a fo ini mea o lo fia wha taunuina, e meise o lana so sani pe amana umi e tono le ka le sia. A umalo se teimi I tono Jerusalema. O ia e fia alu I Italia, ia po Sepania, ameni Sepania, I Spain. Ai fia oso atu o ia e fia o I Roma, fia alu e asile, le kalesia I Roma le tau mai o leua, manuia matele kalesia I fale, e tonu o Roma, ai fia alu ia I asi ai le apostolo. Olona manaonga na, that was his ambition, that was his desire, is for him to go through Jerusalem, and then go to Rome. But his destination was Spain, o Sepania. O na o tu e role ili fai upo e luas fulu ma le tolu, luas fulu ma le lua. O na o ta ua mai e ina ili fai upo e luas fulu ma le lua e whapea. Wa ia awina atu Timoteo ma le tangata ingo ia Erato I Makedonia. Den tātou tā ua. I le vaso lente nei, whamaina nofo I pēr o ia I nai nisi aso. Ai ua alu, ua awina atu e ia lan au malanga, nisi o la au malanga o Timoteo ma Erato, e o I Makedonia. Len tātou tā ua o le anganga o Paulo, ia o le uli ia, ne ia tā pena le mea lofa Makedonia, ia e lenga te fo I lea. Ia, I whapena fo I Korinito. Ia o iai, ia Timoteo, ia ma le lileo Erato. Ai, iai whama monga whapea, ele o mauti noa pe na o ieli to o lua lea, e tu tonu o Korinito, ai pia o Sila, whingo Sila no iai, e whapea na ona whamanatu iai, le tā ua o le tā pena mai o le mea lofa, e luatu le apostolo, ia ma toi mafuta ai malana au malanga le o whamumu atu, maua le mea lofa, ia ona ave lolea I lana malanga muli lea e tau I Jerusalema. E ave le mea lofa mole kalesia Jerusalema. A o le fai upu la e luas fulu ma le tolu, e o anga I le fai upu e whasu ma le tasi. O lea la ua aliali mai se whawhita auli na tupu I Efeso. O lai ta ua whapea le fai upu e lusu ma le tolu, ua tupu le wha nunu ona o le nei lotu, the way. Le lotu lea kerisiano po le ingoa le wha ingo ina ai le lotu kerisiano. A ua ele me o tupu I tonu o Efeso. E iei tangata ua wha sanga tau mai ma se solo te. E wha sanga tau mai ai I a Paulo malana au malanga. O le whaiupu e lusu ma le wha nai ta ua ai le ingoa o le tangata ingo I a Temetiu. O Temetiu o ia o se tangata e whai tupua. E whai mo meo tamai tupua fo ia o tupua wha tangata. Na te whaia tupua I Glaze o tupua o le tupua whawhine lea ingo ia Tiana, ia po o Artemisa fo. Ia po o Diana I le Whaperetania. O le atua o ngā tutonu, o le atua autu leo tangata Efeso, o Tiana I Efeso, o Tiana.
A le tangata la le na wha ma i te ina. Sa ese popo lenga le tangata leo te mitiu ne ua wha longo i tala inga ma launga Paulo o tele tangata o li liu ai. O eira se popo lenga le tangata lea o te mitiu. Ona o mafuanga nei. O le a ngau o le pisinisi. O le a ngau o le lantou pisinisi. Ia maisi fo i fai mea auro. Po tangata i e fai nau te fawina designinga ma fai ia ngā luenga ia i mo meo tamai tupua ia. Aisa, o mea ia e whaatau e lātou, e mau ai le lātou. E mau ai le lātou tamau ainga. E ola ai. This is the way of their income. This is how they survive. E whaatauina o mea nei, roinga o le pisinisi. A ua popole lane loto o te mitiu. Ona ua vai atu. E ngau o le pisinisi. E le ngata la o le ngau o le pisinisi. Ia ai a o ina le mawhai ona tā fiofi ia le tāla inga lea. Ia o le a ono li liu ai tangata e tō tele. Ma le to e tā pua ia i ma le to e atu ai nisi i le malu lea. O tiana. Ia maa tile ia ona le inisi e whaatau no customers. La le ingi tangata e a fo i o le inturisi. La le inisi e to e fia e meise o le ole a iloa e tangata e le lei e su malana tala le lei. Ia ona le to e o lo le i tonu o malu ia ma whaatau ia tupua la uli ia. Nena. Al fai po e lusu ma le lima anga e lusu ma le fitu. Ua wha ma ite i lola e tangata ne o timitiu. Ia le mea leanga i loto isi tangata whai pisinisi, tangata e pei o ia e whai ele pisinisi lea. O wha ma ite ai se la ngona e whapea ina i o lato, wha ma ite ina i le nuu atoa. Se la ngona ina i a tau fia ili whi aua Paulo. Ona o le tūlanga lea, o le a ngau e lato pisinisi, ia e le ngata fo lea, o le ali liu ai tangata ma le to e tā pua i ai. Ia tiana. Au nei tangata whai mea auro. Sa lātou, lea lau lātou wha ma ite ina se riot po se bebesi i te tonu o le nu. Wha ma ite u wha ita loto o tangata. Ua mafua eo na whe ei tangata nei ua tali tonu i mea se ma mea ia u whai atu ele uli ia. Wha mai leo lātou alanga ua whe ei wha mai e tele tu la. Loinga ua lua toru whai tu la o whe ei. E sili le tiana i Efeso. E sili le tiana i Efeso. O le lato pese lea, o le lato chance lea. O chance ma whe ei ma tau atu e sili le tiana i Efeso. Ia, te matau li fo ilau som tu whawhine. Te whaalongo i ele pese na fatu e toi ina yaso ia. Ia, malo tatu le malamalama. O se mea e whai e tangata whapaupau. O la ua la tau pepese, ia e whapele winga o la tau pese, e sili atu le tiana i Efeso, nei lo le lotu faulea, a o le lotu a Yesu, o le lotu a Yeile ola, a o tiana, e leisi ola, langa o lesi na whaalau te leina o le winga, o le upulea, Diana po le tiana, means die, alone, po le oti, e leise winga. A le lau fe eita ngata e whapea. E sili le mea oti, nei lo le mea olo i eile ola. Sili le maa leia, nei lo le manuia. La, alongo foi leia se o foi tau ina, le fai upo e lusu malvat. Mai u wha alongo i lato, ona tu mo i leo i lato, ile felili. Wha felili. Le upu na whamai felili. Lo hinga wa matua feitaia, they were furious, wa ita, ti ngā la tu loto. Familia, wa ala langa wa whape atu, e sili tiana i Efeso. Ia, nairi umatula utala, wa le te whaalongo i aso i malai kirikiki, aso i o ka fia kirikiki sa moka ki whaalongo i pese, mo meo lape ma, pese anu, e usu ele pese nga, e sili le tiana i Efeso, ia pe pese ia kako la lo uru malo tatu leilo o lau kako fa pe mai kako kirisiano e sili leoti i leola wa baila i le malama sa mona moite il faio le pese ai le malama luinga o tatu declare ina
e sili le tupua nai lo Yesu, e leo se mele lei. E leo se mele lei. Mai la ia leo le fai upu luas ful maleiva. Ua matua lolofi mai le ai atoa ua pupu e atu fo i a kaio ma aritako, tangata Maketonia, o tangata o le malanga Paulo, ona feo sofi lea, ma le loto ngatasi i le fale mataanga. Ua fiaulu atu Paulo i le nuu, ua le mawhai le au so aisa, very dangerous, dangerous le alu Paulo e la unga le teimile, langa lai felili e ita, lo inga latu, e tau ai mauti ai le umalanga ministry, ai manei o leana, fai loe le auso po lau Cristiano, le ai sefe. Nofo, i le vaenga le au te alu o le mea lai le au loto tinga. Saonga le mua i la Paulo ina ua. Fa solu atu po ua nga i le fale matanga. E saonga le mua i o ia. Fai po tol suma le luanga, tol suma le whana e fai lo mai ai. E pe fōlinga mai ua vaeluaina split. Split ai i loto tangata i le ground. O isi tangata, mafua mai o confused tangata. O isi tangata o laua auanga i le pese lea, i le pese whaavale lea. O isi tangata, o lai pe sway ao la tu loto anga i le tala le pe ave o la tu loto anga i le ta ua o tala inga ma mei o wha longo iei. Wa vailua ina. Ona ua le malamlama i le winga o mei o tutupu le vevesi. Ma le fei, ma le vevesi o le siti le o iai. Ai o me lola le fai po tō suma lima ngai wha suma le tasi. O lala wa iesi tangata le fo o iele tangata wa le intervention na le tua. Now God interfere i le vaenga le. Wa iei fo le tama le tua. Wa wina mai. E na te whaia se file mu, e mai le file mu. Na e whai mai e ele tangata ingo ia Alessana lo na ingoa. Fa mai sa ia tau fia le pisa ole o le moto o tangata. Ua tele le vevesi. Fa longo foi le foi po tors fulu ma le lima. Le la foi tawina e fa pea. Torsu ma toru. O fa tu o tu foi la tou ia Alessana. Nei le moto o tangata ina ia tu ina atu o ia e uteia. O na talo atu aile o le limo Alessana. Ua na fia fa atonu atu i le nu. Mai ua iloa i la tou o le uteia o ia. O na tasi ai leo la tu leo uma. Ma ua ala langa i le pe lua i tu aso, lua i tu la. Fa mai ua ala langa ai la tu. Leo fo utoe ala langa. Ai o lua la i tu la ia ua. Lua i tu la ia ua. Ua fai eile. Winga o umalesi lua i tu la lenga fe ei mombua. Ai lo fa popolesi lua i tu la la. Ua ala langa i la tu. Same song. Same chanting. E sili le tiana i Efeso. Mai leo, ona fa fi le mu atu lea o le motu a tangata. E le tangata leo Alessana. Ia o se tusi upu, tai pe o se tangata, o le tangata i uteia. O leo ua ia, ringa o se tangata e alo ia, o se tai pe o se tangata foi tai pe se pule nu o le ai. O leo ua ia vavawa tunga, o fa fi le mu le motu a tangata, e le tusi upu lea. Na ele fai upu e torsu ma lima. Ona fai atu ai lea o ia se mai o outou Efeso. E iai ea, o ai ea le tangata e lei loa o loo au auna le nei a ai o Efeso i le malu o le atua fafine sili o tiana. Ma le tupua na pa ifo mai a seu. Pa malama ia le fasi faitau lea. Ai le fa marwan ma inga fas foi taula. Ta tu va ai mo le ta hua o le tulanga ma le fa nga ina o le tulanga o le tangata le nga va fa te tai. A good leader. Le ua o tula i e faila na nga luenga i le teimi lea. Teimi o le vevesi. Ai tula i mai le te tai le o Alessana. Fa fi le mu. Ma nei e tele le tatu o onga mo mai i le tangata lea. O le tangata te tai. Tonu ainga, tonu e kalesia, tonu o nuu, tonu o whalapo pitonga, tonu o whalwhainga luenga, supervisor, me uma, e lui e il me lea, e tupu lole vevesi.
o le taimi le nā o le teitai. Take ownership lo le leader, le tangata teitai. Whawhiwhi le mu. Talo atu lo na lima sei o tau whiwhi le mu. O se ata o se teitai le lei ma le poto i taimi vevesi oi. E vevesi e se mata upu. I to tono so se tu a inga maftanga. A ua teli. Ai sa matala le whaamatalanga le nei tu si upu i le whaamanatu atu i tangata Efeso. O lo lātou whaamaurulunga i o lātou upu tuu, tūlanga o tāpua inga, o leo o matua mausali ai o lātou loto, o tāpua inga le lātou lavatua o tiana, ia po Artemisa o le tua fine. Mai pe folinga mai le tala ale tusi upu lea, mo tau atu ia. Efeso, ele ise sinante le o iloa, ia le tou whaasinomanga, your identity. Wau ngā tupula ngā ia le tou tāpuai i lo o tou atua o tiana. Le ai o tou Efeso. O tou mita ai. O le whaupunga ngai ai o tou Efeso e, o ai lea tangata o loo le iloa, o loo au auna le nei ai o Efeso i le malu. O le atua whawhine silsili o tiana. Ma le tupua na pa uifo mai aseu. O le winga leo le whaamatalanga a le tangata lea. E le ai ase si na te leilo aina. So tangata e sau le ai lea, po tangata foi o le lalolangi le atu lalolangi o Roma le nawai taimi. E whaalongo ma ave atu tala. O le reputation lea po o le mea lea e lo ai feso o le latu o tua. Mai la le tangata lea. So le, oi ese tasi na te leilo ina la o tau tapo inga. Ko i loa uma le langi lo o tau whaava le valea ma le tapo inga o lo o tau whaia nei i se atua whawhine e le ma whai o na tau talamai. Pe o se whaamatalanga ngā o ke kango e koe fo le rephrase aile i le winga o le tala lea le tangata lea. Le ai se si la na te leiloa. Le ai se tangata na te leiloa ina. Lo o tau wifo i le tupua lea na pa u mai a seu, mai le langi, mai le vani manimo. Mea wha te moni po, mea wha pau. Na o tu le whai upuna e tolu suma leono. O le upu whapea, o le nei. Ua le mawhai o na upu e seina nei mea. Meaning, ele ai masesi na te whaafitia lea mea. All these things are undeniable. Loringa, o mea it's of facts. Ele ai sesi e na te leiloina le moni. O le malu, o le tupua o tiana la i tonu, o le tapua inga le ail nei, ele sesi ele mwhain whaafit, le winga ngā upu ia. A le tangata, tai le leilea. Whai mai ua le mawhai o na upu e seina nei mea. Ringa, ele mwhaung tātou whaafitia le me moni lea. It's the truth. It's the reality. O mea e moni e whaamaonia. O lona winga la. Ele la se mea koke vevesi ai. Ai so atua i loa maisi whaapunga ngā whai mai. E tusa ona o tau nofo sao. E se whainga o le whaapunga. E se le whainga o le whaapunga mai ole. O le mea lea. Wha mai. O le neila. Ona ua le mawhai ona upu e seina o nei mea e tusa ona o tau no nofo. Wha mai. E tusa ona o tau no nofo sao. A tūla e se whaapunga e malamalama ai. E le aise si mawhai o na whaafitia le moni o me nei. Yes. O le mea lai te tau no tau whaia. Fi le mu, le winga ngā upuna, e tusa ona o tau nofo sao. So stay calm. Fi le mu la ia awa le so ona vevesi.
Ma ia aua na iso o na whaia o tau se mea. E la le mea lea e pointanga i ei whamtalanga al te tai lea. Poto le tangata. Na te loa. A tele le vevesi o Efeso le lato riot lea. Ile vevesi lea. Ma le whaatu whaala blavi. O le a o Roma. Te le le whawhitauli. Mō lia uma lo le awali ia mō lia le tangata ia na whaia na wha maiteina le wha vevesi. Eisa, wha longo foi la ia le wha upunga. Wha longo foi le wha upunga le mea. Whai opo tōsu ma le fitu. A ua tai mai au tōu nei tangata e len ye whao mea i mea sā ia po mea pa ia o le malumaru. Mai o Paulo malana vaenga e len tangata whao mea. E le upuleanga fo i lātou i lo o tōu atua whawhine. It means that they are innocent. E le se mea la lei fuan whai. Tōru sumanwalu o le nei a whai ua ia te metiu malana autofunga se mau i se tasi. Po se mea e mōria i se tasi. Ua tuu aso e whai ei fono. O iai foi sui kone sula po tai Roma po tangata i whaiwha msinonga. Ia momoli iai pe molia iai se tasi. I se tasi. Whamali tangata lea. E le se mea la avevesi ai. Ai wautou maasani i aso fono. I aso e whai wha msinonga maaso e ave ai tangi. Po se whaupunga. Malamala mai tātou. Se aso e ave ai lau tangi. Ave le sui koni sula e su ai alu e ave iai pe a whai e iai se mezi se a Paulo malana vaenga. Whai la ia te mitiu matangata na na whaave vesia. O lai iai le aso fono. E ave iai le lato mata upu. Ai so iai le vesi. Ta ofi iai le vesi. Ta longo la. Toro sumaleiva. Peita iane. A whai tau te su e inisi mea, e whaatonuina lea i le fono e tala ina. Mai a whai e iai nisi mea tau te fia mālamala mai. If you have any confusion or any more cases that you want to bring forward or to present, Familia consula o yo le lile o le familia o le tangata lea fatali la ia ile aso le fono e ave e to mata upu familia fase fulu aua ne i molia i tātou wa mai la tala le ale al pulenu aua ne i molia i tātou ona o le taalili vale i le nei aso. Ina ua lea i lava sa tātou upu e mawhai ono tātou whaatonu o tuai le nei nuu vale, po le nei nuu valea. Vevesi fua. Inga se vevesi wha vale valea. Se vevesi e whai fua le ai se winga. No reasons for this riot. E le ai ma se mea le iona vevesi. Aisea, e le se sala tangata ia, o lai ai le whaamasinonga e awe i tau cases, ai le ngata i lea, whaalongo la, o le whaiupu lena o whaitauina ane nei, le whaiupu e whaase fulu. E wha mai aua ne i mōlia i tātou aisa, langa i ei lesi authority e maua lunga atu, o le authority la lea ai, a Roma. A whai le vevesi lea, ai o i le sui konsula le mta upu, ai o i le kaisa i Roma, ai a mai e whaasanga mai le matatau i a tātou. O le mea o i a kākou. E ele tangata ia mole. Le mamafa. E o mai se whaai unga mai Roma ma ai mai se o tangata e whaia whaamsinongo cases ke kele pe a whaia e mori a kākou o le mea le vevesi vale ai. Mai lea. Aua ne i maulia i tātou. Ona o le taalili vale. O le nei aso. Ai le ai lava tātou upu e mwhai on tātou whaatonu atu ai le nei nuu vale. Pa mai la ele o le whaasuma le tasi. Ma nei o le outcome. Ua umatu ia upu. Ai. Ale tangata lea. Tusi upu lea. Ona whaatu ua lea e ia. Good leader.
whaatuua o whaataape e ia o le whaapotuputonga. Whaapotuputonga lenga vevesi vale. E tula i le leader, Ilona Taimi, his moment, the leader, good leader, with potential and full of knowledge. He stood up and fixed the problem, bring the solution, so that people will have peace and scattered and go in peace. Kapi. Leise mea le a tupu e fore vevesi, ma o ka kou I whawhitau di tele. O na le vevesi fua alai seki ata ma le tua, seki a kama Yesu e ngau mai, le ai ma se me tua I fua ina I la tau. Ya? Le na? Da la utatou vavai ngai ese le taua, usum tua vawhene, o le whaiunga ma le taua o mea ian tatua o ina mai ima, ia ma le fo inu o Efeso. E loa Efeso I le lato mo I alofa. Le kare sia lea, le tu se whalinga. Kale sia na matua li liu tangata I le mana o le tala le lei, me ta o le mo I alofa, first love. E nā lua, le lope ko kelingisi nga li liu I le atua I la amtanga. A lenga koe pe pese I le pese la vaenga, lenga whailalo le uru o lea. E sili le tiana I Efeso, lo inga, wa kia ile mo ia lofa. Mena lena whai mai ai a Ioane le tusi a whalinga o lona mata upu e fia, mata upu e lua. Na iei se whai upu whai mai a wau tautu ua le mo ia lofa. Ma nei au ngā luenga ma mea uma wa e whai Efeso, but you leave, you forsake your first love. Ma mai, bave ona e salamo mai tu e fhoi mai. Tu e fhoi le mo ia lofa. La tatou whaangata mai ina a uma ia tatou malanga ia la tatou noa a yesteimi. Ia ona tatou a mata lea o le mata upu e lus fulu. Ai ese le tau o tele o malanga e tolu nei la apostolo. Ma ole a tatou va ai I tusi na tusi la apostolo Paulo le tu tonu le tusi pa ia. Na tusi e tu tonu o whainga malanga nei. Sa le ai se tusi a Paulo na tusi le teimi o le malanga mua. Ai se a lafa to a siasi le o missionary. Le ai se tusi na tusi e Paulo e le malanga mua. A o le malanga lo na lua. Ia mataulela le malanga lo na lua e tusi e whapea. Sa i le va o le lima tasi tia ia ma le lima fa. Ia po le lima toru o se va o te usanga na lua i le malanga lo na lua. A o to tonu o le malanga lo na lua le na lua Paulo le umang tatu tala noa. Na tusi e Paulo ana tusi e lua. O le mua te Salonia. Ia ma le lua le te Salonia. Mua te Salonia ma le lona lua le te Salonia. O le mua le te Salonia. Sa tusi e Paulo le te usanga e lima lua, alo le lima lua, le lima tolu ti a. Tusia mai e ia mai Korinito. Na ia le mata upu e sfulu ma le fitu. Na ia ina ma sila ia, kape fo I Timoteo, ai na ia tusi ai le tusi mua ia ma le tusi lona lua. A le tusi mua tatu vav ai e le tusi mua. O tangata I utaia ua whaalongo I mea na whaia e Paulo Masila. Ua sa ili I lātou ua le maua. O na atua I leo I lātou I le whale o le tangata I a sona. Ma whetoso mai I la ua I whafo. O le tātou te tala noa I le matau po sfulma le fitu le na u whaia tuai. A wao ina. Lea sa I tonua ina I le me tau o te Salonia. Tau lia fo lena o ese mai te Salonia ai o atu I lātou I Perea. A len tatu tala noa ai. Sa leanga le whaalongo le awali ia I te Salonia. Ai o atu Paulo malana au malanga I Perea. Sapo e tangata I le upu. Pe afo e mantua ina le vaiaso len tatu tala noa ai. I le mata upu le sfuma le fitu. A le vaianga na I le amatanga na ta uai fo lea I le tulanga
o le whaasosola e se o Paulo ina ua o mai tangata i utai e whaatu whalavlawe. Ai o tuaila o li ia i le whalo ia sona ma fitoso mai ma ame le whaamisnonga. Wa o i Perea, o na talia mai lea e tangata Perea o le upua le atua. Le ua o le whainga malanga le na whaasosola i Perea. Whai po sumaltasi. Ai whai mai ua sili fo ilo lātou a mio le lei nei lo te Salonia. Te Salonia leo te tau atua. Leo tātou toi fo i le titi aitua. Se tau mai le mafua anga nā lai o na tusi Paulo i le ekalesia i te Salonia le tusi mua. Ia mantaulia la. O le la ua ese mai i te Salonia le ua atu i Perea. O na faa wawa i lo lea o le malanga Paulo lea na alu i fea, i Atenai, i Athens, i Eleni. Ai no nofo ai i alan au malanga lea, i Perea, i le amataino le ekalesia i Perea. A o lea la ua alu Paulo i Koronito. O le iaila Paulo i tutonu o Koronito i le mata upu la le se fulu malevalu. Lea sa iai mole se fulu malevalu masina. Me umai o umantatu taua. O inala lea na ia toe awina mai ai Timoteo. Mai tutonu o le nuu lea o Atenai. Amini Koronito. Na ia toe awina mai ai ia Timoteo e toe alu se i toe asi tangata kerisiano. Ma te lefo inga ia iangai tangata kerisiano la iti te Salonia. E wia ina le faa longo tangata to tele a mese tangata i uteia. Ai sa iai lava le ekalesia na faa tu pena tupu. Na toto ma tupu ma iai le ekalesia na amate i te Salonia. Ai faa so solo lo aisa uo maila au loto vale. E wila ina faa pea e le i whaalongo tangata te Salonia i le upua le tua, i te Salonia. Ai sa iei lava nai tangata whaatua tua. O tangata la ia, ai alu a Paulo. Ai iei lo na manatu alofa. Concern a le apostolo i nai tangata ia sa i te Salonia. Whaatu lo Paulo ia Timoteo, go back to e foi i te Salonia. E asi le au uso o lo iei le ekalesia. O le auso i tutono te Salonia. E alu Timoteo. Ana fo i mai lau Timoteo ma se tala fia. Te ulia le nalu e asi po a mai po ia ia se ekalesia po a. Ta mate mo ia e le au fatu fara vlave ia. Tangata i uteia. Ma la tua o onga se. Ai fo i mai Timoteo. Te fo i mai Timoteo i a Paulo i Korinito. Ma se tala fia. Tala fia o lo o alu le wha malosi. Whaamalo losi o tangata o le ekalesia e to tono te Salonia. O lo iaile nau o i la tau. O lo ola i la tau i le whaatuatua. Manaia. Ai au mai i la masemana o ngā le ekalesia po tangata ia. Saule o Timoteo mawhesili. Vatu matu fisili e ave la apostolo. Matu te mana na o tali mai i matu fisili ia. O lea fo ua tau wha loto lua na i tangata. Ua iaia o onga ia ua wha leanga ina po ua o tu tonu le kalesia. O lea e wha le tonu ai ma fau o tangata o le kalesia. E ui lai tu mau, e ui o lai wha malo losi le ngā luenga. A o wha loto lua i le mata upu lea. E winga i le toe tū mai o Yesu Keriso. Malona toe fio mai. A misa le mata upu e winga i le resurrection of the saints. O le toe tū mai o tangata. Na fioti. A lena wha alongo i ei le o onga i ei le mea wha pena. A roinga, uotua o onga se seia. Ma vatu le mea se seia. O tupu ila manatu o tangata le kalisi te Salonia. E whapea. Talo whai e matu tangata ua whioti. Lona winga. Ua misia i la tau. Ia le toia fio mai o Yesu. Ia matau lia lele i toia fio mai Yesu.
O misi alofa I tangata ia, I tangata ua whioti o latu ainga. E winga lava le mata upu, o le toe tutu mai, o le winga, o le ua le toe tutu mai tangata o latu ainga. A o le afo le tūlanga i latu lai whiola pe, tusa ma le o onga, na latu whaalongo iai, I le toe tutu. O le winga la o le mafua anga na tusi, e le purpose, o se tusi ai tusi. E le purpose na lai na tusi. O le mafua anga la na lai o na sauloti mo teo, ave lo le tusi mo mua. E toe wha malo losi e tuai, a popo e toe la apostolo, il au kerishano ia, ilo lato wola wha tua. Lua, tali atu lo la apostolo Paulo, e tusa mafesili e lauli ia, e winga lava le mata upu, ile toe tu. Le lau whaita wina mos whate ta inga, lau whaita wina ia le Tesalonia, momo Tesalonia, masani on tātou whaalongolongo iai, I nei whai buanas whai pustasi, e whai ma whateita inga o le mele o te tau whai atuai. Alona ma tā upo e wha. Whai mai, o te loto nei o tau loa. Tau lia la o te alu te mo teo ma le tusi mo mua le ua mana tusi le apostolo. A upuia, toi ave iai. Whai mai o te loto nei o tau loa. Le au soe, I le mata upu I e o mamoe. Ina ne I o tau wha noa, e pei o isi e le aiso la tau wha moe. Se si wapunga, awa kou ki wha longo I la pisi, awa kou ki wha longo I a o onga se, awa le wha lua ngia o tau mafau fau, I a o onga se na o tau wha longo I. Tangata ngā wa mata na watu e wha leanga, le piua ma le mātango fia o le mesa o tau wha longo mata ofi. Ana o tau malue o tau wha tua mo tau loto. Aisea, wha mai, aua ne I o tau wha noa. Ne o tau wha noa e pe o isi e le aiso la tau wha mamoe. Awa a whai tātou te talitonu ua maliu Yesu ma toi tū mai, e wha pia fo on au ina mai e le tua wha tasi maia o e na mamoe I a Yesu. Vai, e sel tā ua. Winga le si tianga. Te mi e fio mai Yesu e toi tutu mai le whanau le tua. O e na whioti. E le mua o e olo ola pele te mi e toi fio mai Yesu si tianga. E toi tutu mai tangata na whioti o tatu ainga. O na tatu oa e whatasi ai lea iau. E whitai ai mai Yesu si tianga. Na, mai mātou te whai atu fo I le nei mea ia te o tau I le a fionga le li. O I tātou o e ola matotoe, pe a fio mai le li, tātou te le mua I e o loo I tuunga mau po e o loo mamoe. A waia fio mai le langi le li lava, ma le alanga, ma le leo le angi rusili, ma le pua le atua, e mua foi o na toi tutu mai o e ua oti o ia keriso. O na whafua sei leo na avi nai o I tātou o e ola matotoe, whaatasi mai lātou iao, ina ia whetaiai ma lea lii I le vā nimo. That's the rapture, si tianga. O na tātou whaatasi pea lava lea ma lea lii. O le nei, whamawhangwhanga la I o lesi. O le winga lupuna whamawhangwhana, astonish one another. So swangi I o lesi, le vai o lesi. Malosi lesi mwhai lesi, le ai la I toi fio mai Yesu, le ai la e toi iai alto e tu o tangata o fioti o lai Yesu, le ai la tātou te le mua pe a whai fio mai Yesu si tianga, kako ke le mua, e o mai mua le au, pa ia le ai tu mau, o no tātou o whatasi la ia lea, so ia le ia kako e whingau, so ia le ia kako e visi, so ia le tātou toi whalongoi, ia o onga se la uli ia whio ai wha mai ua, mo uman toi fio mai Yesu. Whalongo fo ile por kalamea lesi ali ila ki opo se fai au tala noa mai ai fo ile saula clips tala noa mai ai fa mai o le toe fio mai Yesu o le melen toe fio toe tu ai Yesu tu nga mau ai toe sau yo no soma
matina ia na o whaatat, pa mea toi tūn mai nao i su olo na fio whaalua mana. Whai tete a i lau whaalongo, e tele ia o perfecta pepelo ma o onga se ia e tau wha se i lau whaatuatua. Whai tete a i lau whaalongo. O le au tū po le thimo le tusi leo le mo le Tesalonia. Ia tū mau ma wha malo losi i le ola wha tua. Be courageous and abide. Abide in your faith. Abide in faith. Tū mau i le ola wha tua. Aua ni a vea e sesi le wha tua nau e ola i le li. Sau le lua Tesalonia. E mataulia leo ua Latu Timoteo vatultusi faitau. Aena toe sau Timoteo. Aena moli mawina i Timoteo. O loo iai lava le whenumia i o le aulia. E winga lava i mea o mata upu o aso muli. E ile o onga fo ile o le eschatologia, po le eschatology. Luinga o na o onga i mata upu i mea tutupu a muli, ia po aso muli. E la vea i la le aso lea o le siitianga, ia e maise foi o le teimi o le manufe ai lunga o le funga ele. Mata upu nasi ia o lava i le malo le tua. O mea na tau o eschatology, o le mata upu e winga i mea tutupu, i aso muli. O le mata upu la le o le e kau vevesi e ia tangata le whaalongo o Timoteo. O whaalongo voi la Timoteo i le kalesia, wo iele manatu le whapea. O le atatu whaatali a na le whaatali la atatu le to e o e whai ngā luenga, la atatu le o e to e whai lava ni me se tele, aisa ngā li ngofo am whaatali tati. Se vai e le crazy o le mafua anga lale na o le purpose na laio na to e tusi e Timoteo la na tusi i Tesalonia lona lua te lia le no fatu na le lua tusi na tusi le malanga lona lua to e momoli e Timoteo le tusi la na ie le Timoteo a le lua Tesalonia pupu uio stama i tusi al Tesalonia na le tolu ona mata upu pupu ua e pupu ai ese le loloto o upu la apostolo. Amen. O loto o onga la apostolo. Alongo foi le e upu e la morsfate te inga le la foi te watua. Tau pe tolu. Mai o te upu le nei au soe ia o tou te talo mo i mātou ia tele vave ma ia ma malu le fionga le li. E whaapea foi ia te o tou ia lavea ina foi mātou ai tangata mi o leanga mai ang sala. Meo maua le, meo maua tua le. Tau pue lua. Meo le nei mātou te aio ia te atu tau au soe. Ile mata upu i lefio mai. O lo tātou ali o Yesu Keriso. Ma lo tātou wha poto ina ia te ia. Polisi tianga. Whamai ina nei vave lulu ina o tau loto. Pe wha atu vale ina i se nganga. Ia po se nganga se se. Po se upu. Po se tusi. Pe se ina ia te i mātou. Pe se i wao o mai le aso Keriso. Aua ne i whaase seina se tasi a te utou i se tonga fiti e tasi. Aua e le o mai le aso se ia muai ona tau nuu o le tete a ese ma ia whaalia mai o le ngata anga, o le tangata o le angasala, o le tangata le o le malaia. Mai whalongo i po la apostolo Paul. E mua le tete a ese, the separation. Ia po, tau tono lai tau tala le si tianga. Ona whaalia mai ei leo le tangata o le ami o le anga. The son of
prediction po le tangata o le atalii o le amio leanga oi o le manu feai. Mena le whamalama atu le apostolo Paulo mea o aso mulimuli, eschatology, ta upu i aso mulimuli. Leo whamalama atu le apostolo Paulo, au ako ke vesi, au le popole. E ele si meanga, leo te tausu e atu, ele si meanga e te le utau atu iai. Ua whai ia manatu o tangata ia, whamai o lea le tu e whai ngā luenga. Ai, whai atu le apostolo Paulo, se o e whai ngā luenga. Lesi mea la fatel tali ele fio mo Yesu o fe nga luenga kasi o ko ainga. Au ngi pepe loa se si o tou e tusa o le aso e fio mai ele li. Ma ele e fio mai Yesu. Ele fio mai Yesu se ia ame ese mo mua le fa te aina. The separation. O lana e kale si pa ia. Mai ile lalolangi ma le kale si sa ia ile lalolangi. Ai amele kale se filia. A uma leo na saulea ole atali o le sala, le atali o le amio leanga. Po le manfe ai. Ia ona patoa a fio mai e lo leo Yesu i lona fio faalua mai pe a uma le fitu te usanga. Ai mo mua le vavai e seina po le sitianga e fio mai e Yesu le teimio le sitianga. Ai muli saule, second coming of Jesus pe a uma le fitu te usanga. Lalo inga lauta. Second coming ai sau Yesu tu vai le maunga o olive. A lana sau le teimi lea e fai ele vaina e sau ngata i le ea. E sau ngata i ao. Ai o atu lana e kare sia pa ia. E mafuta ai. So se la le ta ua usom tu vafini. Tusi lana e lua. Na tusi le teimi le na o le malanga lona lua ale apostolo. Ai tusi uma mai lava. E tusi uma mai lava i tu tonu o Korinito. Ile se furu valu masina lea na iei tu tonu o Korinito i ala apostolo. Nena umalo atenai, umalo eleni atenai, alulo i Korinito, ia o ina lea na tusi mai eia na tusi ma, na wa uman awina mai Timoteo e asi i ele auso pele i tu tonu o Tesalonia. Lea nga wha so sola lato, a ele i lava ma le leise lato utoe maafutanga muli mga tangata, ole e kalesia lea wa umana whatu tonu o Tesalonia. Ia, tatu o tu lole i le third mission po le malanga lona tolu o le apostolo. O ina, lea tatu te tala noa i le teimil nei malanga lona tolu. Le tatu tala noa, le na amata mai le mata upo sfuma le valu, fai upo e lua sfulu ma le tolu o inganga amata mai ele malanga lona tolu. Au le lava la tau ti tala noa i le malanga lona tolu i le matau po sfulu ma le iwa lena wha umana nei. O nā ua tau nuu ai ia le apostolo i tonu Efeso. Ning tau tala noa ia nei. A o i nā tonua i Efeso. Na tusi ai le tusi lona tolu o le apostolo. O le tusi lena ave i Kalatia. E kare si i Kalatia. E mateu li fo i Kalatia. Kalatia lena whaatu e Paulo e kale si e tu tonu o Kalatia. Kalatia e le o se tamai nuu a le region, lo inga e pe o Kilani. Ai ei e kale si a sa e tonu o Kalatia. Pe lua, pe tolu, pe whaafo ina whaatu e la apostolo Paulo. O ina la i se aipo se nu vai me tu tonu o Kalatia la le o tusi e la apostolo. A ofena tusi mai ai, na tusi mai i tu tonu Efeso. Na e maua li mata upo se fulu ma leiva, a alona fai upo se fulu. To le voi i a Paulo na nofo i tu tonu Efeso mo le lua tausanga fe mai se tolu tausanga. A le teimi umile na ia na tusi e le apostolo na tusi i Kalatia. Lo ringo le tusi lona tolu na, tusi e le tausanga e 5 fitu tia. E le teimi o le tau malu lu. Tusia mai tonu Efeso. E fai mai isi tangata na tusi mai tonu o ai fo i o Korinito. Na po eleni fo i awa o Korinito i tonu o le atu eleni. A elo te tonu o Efeso na tusi mai ele tusi nei e Kalatia.
o te lo le atatu tala noa i le vai e so fou. I onga purpose, ia maonga theme, i e kalesia i e ua e wha tusi ina tusi mai ai. E le apostolo i le teimi o lana malanga lona tolu. O le tusi a Kalatia, i le ti a lima fitu mai Efeso, o le tusi mua Koronito, i le tau mawhanawhana, i le tau sanga lava le tasi, o le lima fitu ti a, tusia mai fo i tutonu Efeso, ia, o le tusi lona lua fo i a Koronito, na tusi le teimi o le pau, po o le autumn, i le tausanga a le o le lima fitu o le lima valu, po le amatanga o le lima valu le ti a. E na tusia mai le i tutonu o le nuu o Filipi, po le ai o Filipi tono Makitonia, e wha mawina o Makitonia, a o le ai Filipi na tusi mai e le apostolo, i ala na tusi lona lua lea e avatu i le kalesia i Koronito. Ai ta ua i o le tatu tala novo, i po mafuanga. Purposes. Mafuanga e tawanga i se mafuanga e lenga fai se tusi. So se tusia. E ele mafuanga e lenga fai se tusi. Sa ala na tusi mai lo mtua mai Samoa ia so ia ole aisi mai se kupe ia oea o ingengi usila. Ale te ingengi usila. E ele purpose. E ele mafuanga. Tusi mai o ngawai ele whaale velave. Tusi mai o na wha manuia mai e se wha unga o siantama i New Zealand. Tusi mai ia masawa ia male aisi. Sawa ele whata alofa le amtanga. Sawa ele whata ofa ai le mafuanga. Pena uma la tusi uma nei e iai le mafuanga na leo na tango atu Paulo le peni ia so soani mai ai manga co-rider tusi lalo le furumoa ia le tusi ile afo ile scroll ia po le tusi ta ai ia maawina atu le tusi e ave ile kalesia. Tusi la le ai e feso nana a i Kalatia nana avatu ele apostolo na tusia mai e ia mai tutonu Efeso. Ai eile, na me tātou te vava ai eile kalesia le Kalatia. O le kalesia i Kalatia, o se kalesia ele mata, o ile malanga mua la apostolo Paulo. Sa tātou moli mawina ai, le umi ai fo i o Paulo i tutonu o le atu Kalatia. I e kalesia sa ia ina. Sai loa le e Paulo le ngalue o le nganga pa i o le atua. Maliliwina loto o tangata i le polonga i le tulafono. I le polonga i le tausi o le tulafono. Sa wha sa o lotoina i le tala le leima le upo o le atua e maise le ngao ioi o le nganga pa i o le atua i tangata Kalatia. Ai o Paulo lana malanga lona tolu le ei Efeso e peo na tātou tāua. Wala malanga lona tolu le wato e tusi ai, ele tusi e ave ile e kalesia na maua. E leo le malanga lona lua, ai na maua ele malanga mua. Lo inga o faisi na umi. Wa lewa na ola i tangata ile upua le atua, male ta inga male ngā ioi le nganga pa i e tono le kalesia. Ai whaalongo atu Paulo i lana malanga lona tolu ina ua o Efeso. Ai ele whawhita auri la uli poti mai tutonu o le kalesia i Kalatia. Ua toe fo i atangata i le polonga le asai ai. O le tusi la Kalatia. E whaingoa isi tangata o le rebuking epistles. Po o se tusi fo i lea e matua otea i ala apostolo. O se tusi na whailoa ai le ita. Ma le attitude o to ina ua iele ita. O le tusi fo i lea e pito silio na mamafa tala le apostolo lo faise e kalesia. Aisea, ona le ita tele o le apostolo. I le wha longo atu, sa ola i le nganga, ala ua toe fo i a le tino. Sa ola le sa olotonga, ala ua toe fo i a i le mea na amata mai ai. Te le lopo te maua atua ia upu matautia la apostolo Paulo na e mai ai o tau Kalatia vale ai. Matau po tonu, whalongo la isi upu mamawhai la apostolo Paulo.
E lengi upu a fai tau atu se fai au Samoa upu ia kusi mai e se fai au po sanga kai. Ole mantuai mafakia maki ngaloto. Aisa a penga umale la ngona no o le apostolo Paulo. Na ia mana o e matua ote tua itai. Ile au leo mamoe, ile au la uli ia po ol whaingoa i toi ina, wa toi ina whaingoa ia. Ia tai o e kalesia, na tausia e kalesia ia po e piko po. Whalongo ile kalatia iwa, e tolu. Kalatia vale ai. Berva Britannia, you foolish Galatians, you foolish. Pa mai oai ea na ia pelongia autou. Who deceived you? Ina ia le au auna autou i le upu moni. Ua tusia ia te autou, yo autou lava luma o Yesu Keriso ua whaasa tauruina. Bye. Mai wana le mea nei o te fia i loa ia te autou. Pena maue autou le nganga i ngā luenga o le tūlafono. Whamai Paulo. Na maua o tau le nganga pa ia i ngā luenga on tulafono. Did you receive the Holy Spirit by the works of the law? Not the deeds, but the gospel itself set you free. Mai ele o ngā luenga le tulafono. O le upu. O le upu na tatala ina o tau loto, na mafuai o no tau maua, lea nganga pa ia lea o te ita ina o tau, lea no tau popoto ai, no tau tau e valea. Mai la ia lea. Po o le tau longo atu i le whātua tua, mai tau te whapea ea o na vale lea, sole. Is this how you're going to live? Foolish? Le whapea no tau no nofo vale lea ia whapena. Kau kia upo le apostolo. Whamai na amataina o tau lea nganga. You started out with the Holy Spirit. Ai pe whai wina e anei o tau i le tino. But now you're changed to carnal, to the flesh. But you started out with the Spirit. But now you turn to the carnal, and live. Ko e ola ia i le wha le tino. Ai whaitau ngei, se o ke ropeke aka peke ika koe maoe. I le makau kia upo le apostolo Paulo. Ai te lo, ese le mana ia, ese sua malie. Sua malie i le tangata na te ilone lei. Na te malama lama le lei. E sa o le matua i wha vale valea o le tangata pe a whai ngatalia le wha o le tanga maola ai ma le lei ma suile o langa ai su atu to e wha vale valea. O le matua wha vale valea. A le wha mai la apostolo Paulo. Mai o le ako ngofo vale lea i ala whapenga. La utou lo le mea mana i o le nganga pa ia sa o loto ma te ita ia ma manui ai a le utou to e fo i e whai le mea tuai. E tausi maola le tu la fono sa utou to e sa utou polonga. Iau tia. O le tusi a Galatia. O se tusi o le lui tau. O kwa challenge ai e o ia te au au whitau ai. E malosi le o onga, it's harsh. Ai ese le mana ia. A te whaalongo ma ta tango whitau ma ta whaalongo le lei I vai leina ma upu. Le ma tau tia. O le tau tala wha apostolo wha ta lofa. A good loving father. Speak direct. Boldly speak direct and rebuke his spiritual children. Ele lola e pola se reaction, pola le reacta ka ngakang ele kalesia. Au ke lo, nga makua I luluina. Ele malosio le upu ma le malosio le oonga. Nga matua I luluina. Loto le kalesia. Ai maisia tai. Maisia fai fi au. Ele tatala o avanoa I ia oonga se se.
I tangata e watu e o te tonu ma toe whaase ai, mo toe ave ese ai, le fia o tangata, i leo langa sa o loto, sa ola i lano le teite inga le nganga pa i o le atua. Au rise mea, toe fo i ai le mea tuai. Toe fo i ai le mea tuai. O le winga ngā upo le apostolo Paul, o tau toe fo i ai le mea tuai. Tau toe fo i le mea no tau wola mai ai, i le polonga, ma le matau tia o le mea sa o tau, ola muamuai, a o lea ua o tau toe fo i lava, e fai le mea, e le te tau ono o tau toe fo i ai. Amen. Tau tia. Ya, te longa o vai atu lea ua, toe 5 minute uma fo le tatu teimi, mea le leia le talatu, tal noa tu pe lava, ai talatu le tatu leina, e foi se fia vala o mai teimi lei, ya leilo va vala au mai ale, uma fo le tatu teimi, ya mai sau fisili, mai foi sau fa popo, ya sau tatu vala o mua, talofa lava. Talofa. Talofa la stunga poni. Talofa Antonina. Wa mai o el tina. Ia le malo si faftai watu la stunga. Ia o misi foi si pokalame walu o e aita mai tia. Io o misi o e papea io e malanga. Ia malo lava. Fafetai manga ia pokalame le hui tula le fia. O lo fia ia fai tauli tu sile akalatia. Oka. Mana ia. Malosi ia le onga e sel mana ia Antonina. Mana ia. Ia o le sime mana ia huli o mala matu wale pe ona e sa no foli pese ia tiana e fi. Ia. Ia le pese fia ale o ilo ne le winga le pe. E sa pese la le uru ya su ia ki ka ko u Samoa. Ai ala le o fa to mala ne o ma le winga le pese. Ele konko suanga pese. Ai ala. Faftai tele la mo proclame mana ia nei tula le fia fi. Ia leli. Ia la vale tua faftai sang foi pele mau tele la sunga. Ya wala vale fia ngai bel nei proclame mana ia. Ya o inai foi a fionga le tua pe. Fia ngai ia le vai aso ma le vai aso. Ai fa manu ia tele le tua la sunga ma le ainga. Faftai. Ia alo fatele atu manu ia foi le po fato fasa i hua poni. Faftai tele ya tole tina Antonina alo fatele atu ya toe tatu te fila i leva ya sol tatu maftanga. E fa so foi ia. Ia fa so foi. Talo for tatu volau, talo. Talo fa la stunga fa fenga. Oi le sa no. Wa ngalo ya leo. O leo te mang tuolo leo wa ngalo se o foi. Ya. Kalolo. Mai o le lava e peso. Ya. Yang peso Sorry, o ngalo suafa mtaia leo te mang tuolo suafa o tatu ainga. Au le ya konginga. Ia. Kako pepe se mafei ma pepe se au kako Samoa. Oka. Sa o le le. Lo fie foi eu su ngai pese malele do le winga. El mangai langa mangai kele upu nga fakor ko ingal pese ngi. Aka, a fa fe kai o mele ngale misil por kala no fa o ke mala mai. Ia. Kele o me fa in kama me lave con o fiong pa ia de ko. Ya. Afkai ni ka ko Paulo sore lang ngalo ngi casa. Ya. Oka kia. Ya, o le nganga fa kai o kai le usor pese. Yo, ai longa ise sa mo le pese. Ai, le pese ala fa mai sidin me okil me ola. Fa le la o longi. Pa o pusawa. Sidi akul me okil me ola. E fa o kai. Ya. Ele fa longo e fiong pa ia de kuolo fa peonga e fa malama ma e for mai. Ma o isi malama o ma kongi e de o. Lava le mafkanga ma me ka kuspa ia. Ia leli. Mori ke le kur fa kai de sunga fonki ma le ainga fa mungi fo ku ma ngo fa alo. Aftai. Ko ka ni fo le fa le fa la de ko pe o le. Aftai tele lava. Ya joto ma. Ma fa sa ngale mu o ma ko ma lava. Io le avo io le pa malo si awa kula
show akari. E sa so te sa wo I mangele first type tea walau mai. Ya, okay, o asa okay ala ko nga la so coffee apo la so se asma penga. Ya walau mai first type tea po se lunch. I love tele atu. Ele fonki. Ya fase fois. Ko fa eso. Fase fois. Matalo felicitas tulau, talofa. Talofa lava. Talofa lava. Ya talofa. Bo ta manga usula pesetiana. Malo lava soy. Oi le sa no. Ole I mai pamas te nos. Oi? Ole I mai pamas te Lei. nos. Oka. Lei ya. Fio meia. Ia whastai lava mono o wanoa sunga pon. Wa o ke fia whalo no lau po kalami. Aftai. Ai whamole mole ua. O so aku se fesili. Ya, sao? O fia malama whamole mole lau sunga. Ia, sila fia foi. O lo ke vive sili. Ai se awa la foi pauno le upu kalatia vale ai. Ai manga ko foi le fai me Yesu ai fai aku lo uso le vale. O kusa le winga ngaro ke fia malama mai. Ia. Ai le ua fai pauno le kale sia fa me kalatia vale ai. Ia ai le fai mai foi Yesu ai fai ki fai aku lo uso le vale. Po e ngo fo sala. Ia. E te lo. Ia. E te lo hoi lei. E ele te mi e whaatanga ai le tua ia lana au whenga luenga. E mwhai e ona onol me naval nei o le upu le o le oai. E le o se upu e whengo fio le upu whengta e oai la. E te mi e whaonga ai upu malolosi na e sa oe. Ai pe tau e se le titi al whaonga ina. Pe o lo fai fo i lele se tangata e whaavalvalea. A upu ia. O le kalatia vale ai pe o lai whaonga e la apostolo i lona tūlanga whaatama. E whai e tua i lana whanga u whalenganga. Se wautou sa autou po poto mo mua a leo autou to e va lea autou o ese mai le memoni. Whai e tūlo malana o inga. Autou kalatia vale ai. Ai leo whai fo i lele pe o le me vo leo lo whai skanga e whaavalvalea. E whaavalvalea e pe o ngai ke e ke kau e musi tangata e se le titia a le ote lea mo whaonga le upu whaatoi ina lea. E a oa i ai. Ia ai fai tete fo wa le taunga fai se fai fiau e fai ke ke fai fiau e ma fai nga fai le fai fiau i lana mamoi ai ia saole taimi mai saole le mafuanga but e fai tete e va fai lava bala mai lei ma maul me o bala mai ai ai lo fa te leatu ia ata lo fa tu tatu bala ata lo oi alo Jake Ia ka kwacho ia ja. Sa usulo tiana e feso ngi fiafi. O lo ko pa lo go le ia le ugal pise. Ale va ki ka pise kai la so ale ka ke le lo le uga. Mai pori lo fa mala manga I mai o le malava ia so o maneva ia so I le so onga mai la le malanga le a pau. Ia. E so wa ka pai tau ku spai. E mo api ke o so spai so ko ngale. Ia. I la ka pai ka ko E wa ke le ku sia le peva ngai. Sa mo le sunga. A pe lo fa makalanga le. Lo fa malama. E ka ko pai postari ia so fuka ikas. Pero kamala malama I ngale ele malanga. Ya me se foi meia na tusi wa lenga fe kawo kwa ma ele lo le taimi na tusi ai ya ma le me ngala in tusi ya. Fo le kawo ngale lo ke fi ai ka pokala. Ia wa gar ka ngol kawo ku se ke saro ge fai kawo. Ka kere lo po fe ngai po ke tusi ai. La pe la kusi mai le fale pe kusi mai Jerusalem ya la kusi mai ala lungole o le mission e l'apostolo ma logic ngale akai ki ngai ai tolino ko ke fa lo ko ia musiko ngo ya primo ngo ya ya ngala ngo poni aftai tele lava ngo ko lu ko leva yaso wa makang malulu ngai tonaki la maunga okay ya leva le ola mamalo si soma faftai
Ya alo tele atu ya o mala inga. Ye, apenga foi la ya ki o ko inga. Ya o lei. Kaples fa so fua. Pa. Ya. Na mo le no pa. Le to 5 minuti el tatu. Demi, ma wala le no te lola. O fia fa mamla matu le si con tu momua ya e fa pe la si. Tatu amata I le vai asole ia ma fa wawo to ia tatu wa isi tusi wa vo paulo e sful tolu na tusi ona tusi la ia na tusi lunga le ala a alu fa ia na malanga fa apostolo ia e to le fo ia isi tusi pe fa ia pe lima ia pe fa tusi na tusi mai tono fal pui pui ia ai lenga te foi le e fo isi na tusi ia na tusi I tangata te to tasi me se lava lana fa na fa lenganga au Timoteo ia ma ai volengo le siali ia Timoteo ma Tito ia le na ka ngaro hoi le ngo Tito ali ia le ngata foi le tu se Filemoni au tu singa tu se mai tono foi pui ia tatu tala no mai ino fonga na tusi mai tatu tusi na ele vai aso le la sau nei ia au te loa o le ta upu luse fulu ia o le ta upu luse fulu ese le ma nei fo I o le amtanga o le ta upu luse fulu te le lawa na amata lava le ta upu luse fulu fa ilo mai ei o umatu le vesi mai o umatu le vesi le ia po ma vai atu ia me na fa mai le ta upu luse fulu wa uma le ta lili vale ia le ta lili vale le tato whanau longo ia nei mai on a ami le paulo o le au so ma wha ma vai atu ia te la tolu inga le la alu ese paulo mai tonu Efeso o na alu le o ia waanga I Makitonia ua tuanai e ia nuu ua uma foi on a poa I atu ia te la tau I upu e tele o na o lea o ia I eleni ia te ulia le wa mata ona o le last o vaenga mulimuli lava ia o le vaenga o le malanga lona tolu le apostolo Paulo le ua fa solo mai si ia o lava ina o atu o ia I Jerusalema ia e se fo le mana ia o le te mitatu wa le va solea lusu fulu ia wa o le mtau po lusu maltasi na o Paulo Jerusalema ia la tato va ayanga ai ili taua ma le tele o mea matungo fie mo mai fo ini mea nga mani o onga taua mo tato ili tau nuu leo le apostolo Paulo I tonu o Jerusalema ai o le oso atu I Makitonia luatu eleni ia po atenai ia famai ua tolu ai ona masina tau pule fo I uteia ia teia ia tau pule fo ni me leanga I faile apostolo ina a folau atu o ia Suria famai ona loto le o ia e toe foi maui ane I Makitonia sa ele fo fuanga le apostolo Paulo e toe alu e toe foi I Efeso ia e pia fōlinga mai. E iei se la ngona, ia mai se fo o ni fautuanga, masalo iei ni fautuanga na o I le apostolo Paulo. E le te tau ona to e oso o ia I Efeso. Ai I oso atu o ia nga I le atu Asia, Makitonia. E iele mafuanga. Matoli e fo I fai asi vevesi o le me lenga tupu, le riot lenga tupu o ile I Efeso. Ai fai tau tatu fai tau la iele matau po lusu fulu. O le iele nau o Paulo. E to e fia maua sona teimi ma fai fe au o Efeso. A o lea la ua maua mai I le vaenga lea o le vaenga mo mua. Tusi le la tatu tala noa le vaeso le la sauni. Ua o ke nai sai loa la po ua tau pule lo le whainga o le seminar po o se tau talanga muli la apostolo Paulo. E le ngata la o ni fai fe au mai maua I te roa ma le mea lea ua. A la o fai tu Paulo.
ami fai fe au o Efeso, lau le alu la Efeso. Ai a ami fai fe au to ina tangata uma e o le ngā luenga o taitai. E o mai la i le mele ta o te roa. E o mai e fai ai se tātou semina. Le manei alai o le tautalanga la apostolo nai amata mai. Misalo nai amata mai le mata o le fai upus mantolu. Anga i lalo. I le mata upu le lua se fulu. Anai sau le fai upu e fafa mai. O lana au malanga e o mai i asia ia ngai sau ele lisi o le vaenga na. O mai lo i le fai upu e lima. Na mua atu i la tu nei ma whaatali mai i ate i mātou i te roa. E matau lia la. O le mele lena ufio o iai. E wha u mātou e le tātou mata upu. O le ngangana le tustala o luka. Matau lia o luka sa iai le malanga lona lua ai le o taua mai lona ingoa. O luka foi. O le iai i le malanga lona tolu. O ia le iai le au malanga. Fai mai le fai upu e le fai upu ngai lima. Fai mai na mua atu i lātou. Paulo ma lisi vaenga o mua atu le lisi le wa umana o fai tawina. Ma whaatali mai i a te i mātou i te roa. Mtau leo le upunga mua atu lātou. Ai whaatali mai i a te i mātou. O lewa include ai, po lewa la vea ai. Ma luka. Luka tu stala. Ma luka le tu sia ngā luenga ma le evangeli a luka. Ai le umanga o luka e tau mai longa ingoa. Anga e tau la vea mai e tu tonu ole. Mātou, mākou ki aku. Ia ona mātou fitau ile ngā. Alanga o le tu e whai ele semina i ngā. Le ave le ave i whai whiau uma o tua au ia. Mai se lava Efeso. O i nā le fia tau talai. Ia le toi ina. I sana tau talanga apua pua i whai whiau muli muli. O nā lue lole o ia whau aula na malanga. Ia. Te loro uma le tātou teimi. A le a tātou whai use te talo. Mātou te whaaftei tele lo mātou tua. Aftei nei fiafi ua. Whai wina le mātou Paul Klame manuia. Lau whatasi mai malo. Mafuta mai ai mātou. Ala le mātou mta upu. Talo mtui nātu ia toe le tua. Whai ma whamunianga mo i mātou. La upu a o oina ma whamara malama. Ia maua ai se mea tāua mani mea o ngā ni a o onga. Mātou te whao ngā ina i le ngata o ngā luenga o lo mātou ngā lurue ai. I lau whina ngalo. Ai apalai fo i o mātou o langa yaso whaiso. Whaamria i o tangata Samoa, whaamria i le nei au nanga le radio Samoa. Pule ngamalau whai ngā luenga. Whaamria mai le nei po, fo i atu fo i o mātou o lo ngā lue i lungo awala. Whaamria i o ngā lue, maise o le toe fo i atu i ainga. Ia nā le mātou te talo le tua whamangalo mai, so mātou se sele nei e fiafi. Ai e tu mau i a toi le vi inga, o le whamanua mo le whane tanga o nei maso umalam, e o i le whaamavau lava. Amen. Sa mōre tātou Paul Klame na lewa yaso le tutu le Upega le Loloto, i e le whamoe e o la tātou whei loa i fo i le vas fau le tā le valu le asunga fua, mo le teimi, o la auto auna le poni fonoti, fa soi foi mo nei taimi. God bless.